Pinakan sa akin tabag sa taltu kinando ng bongin ni Rong Italano and muli Italano and kene kru ni season sen tama pinakati ko ni rin data pa may nang una patongo may biro ko yung damotalikina and muli Italano and ando tale na ambaki po ni Bengarabi. Ni tiusaka na ngunit turangan na timabana tiusaka na abuse tulu bako turanga kene lilu ni abusa bako turanga kene dito ko toka kene di matubali kene be yabu tabu saka bako turanga kapag kina na bisong todo ko sara ni koro ko muli bo na bibo no todo ko sara ni bagay tiku may kina may na buno bako turanga na may pula tangani baka kina may New Zealand na buno Australia may viti kapag kina be sa bura-bura be kemni na bilu taki kina sa bakang bulutu ka na muli talanoa kena tu talang bongi nanda biu sei nanda biu bulei nanda biu ngotin domo kena nanda biu kilai ka be tarai zake era bukin kena sangai ti baka tore taki na nonda koro binaka na koro mani na koro sa baturanga may mulyo sa kero bikin bagiti kay ni sa tu talangango nanda ko host ng bungi ko Mrs. Olita nangera tu fangalele ka na baka bulan mo tani bikenda enan do tare na bagi bu ni bingarabi ni mulyo talano Nakalesi bule naka usang bule naka toto kuna marama watake na turanga ni mantu koro turanga molev baka bulu talanga ni bikim nunu siam ching may palangin ng bungi kuwa okla bikim do may nisilan jine lipsar bikim do en siam ching may no biar mga talem baleta mundo soli lebundo sa musulia en bulu ko February kan sando tale tik punya pakibo tu te ta patalanga kina na dola tu membaleta na no de taben mat po mata wale pakata kina ina kor nakalesi Ina bali betul kan bulu tiga ni virna kan ni na bunu za ba wasa mutik may kina baka bulu mai ena muli butala no en tutala kene wasa ngo dana bagi bonu bi garabi da baka bi nakina bana kloni sol lambula ka baka kene virna do bito ko ena muli bu media team ena bogni kuwa na sin taraba bala bu ngauna era tiko talangang tiko kono do tubu langi santara tiko mai ni am beauty kani ena mabola mata orto non tubu langi sai koyango enda sama mai singlo tulebu Miriam sutu melisa kay puli akina vei bua nangera orto ngo ke kantare ti korto pagi ti keta meni silandi kan dasana rani singa matiko nyongo endone tala no menda me USA menda me biro ngo kina ne kena na suli lebu sana suli ka garto pagi tabi kina orto na ngone ni molebu ngoni korosa botora molebu kada sa nangai vei sama-sama tari na vei tuku-tuku na vei tala no eso na vei taro eso na somiti ko na bungini ko karena bi buku tika nikina au kera una host na bungini ko sana bicara tamai on kera na ulita menangai pamatata leka na ibu sa kena bungini ko na buku ni hub na muli bu hub may Nisland nakanaulita o kla ni sa dariti ko na dubulan yun nagkira wala nga kinara wala nga may ruto na pamatal tikir tumanda biar na sar-sar tigmay na muli talanoa yan ang bongi binangani ko Yo binaga usara tiga buna nakton yo rongo tiko may meli yo oi yo naka yo meli sokai pulu wala nga may na lumasakan niya sa yaro utung nga pwede linggar kau o wati kucinggo New Zealandi sama yang baki ono nga ngotongo may nakutungan garabitabi insakan ang lumbang nga ya naka iya binaka isang bula binakala na orang cuma ne kami kuah kumanda bambula bikin kuna tidak bakat na program go bula binakalesi bula binakalita malo abina numitsi ko nakito siaman na habi ni silan ang bula talaga raramba bi kim do kefsar na ni korbatura ko mo
Umbuang ayay may sasangkat to. Lubay turoy. Ebusa sinumuli to kalau macirara pas mapana. Sa may butsi-butsi ni Islandi. Ito maro sa rin boleh bunyi itu sema chipo. Enak na marauta kina anu michika na kina marauta itu nabi kami balet nabi mo mitantak. Iwit ko turang boleh nak. Malombula naidangu Miriam Sudu au nongo koro baturua ena tikino na kelo ena sano te levu au basuiani ena mdo koro tutoko kunua levu ena matabu wale mbani wai na marama tinangu o anti mereya nongo nau ndiara pandangaya Naka. Na wale bikin to na pulanya uklani lebu talanga rasa sarcik bena buni kuah. Sekarang bahkan isu stabi kim do. Saya ko ambe ko indona bunua endara ni may bistar kina to may virre di mata kina so ambe ka sabi bitu baki. So and then de sangat tu ni virre sa bakang bulu tigani. Bekata na baro tig may oradin sala ka tig may na comment bakang bulu tig may. En ang buni ko baka bibi na ka tig may na buni kena sol na ngauna. Kena mdo bakang lal tekim do mdo woso baka bubali. Baka taka meron din mo sa namun di talanoa. En namun do teu taka na hab manislani akem sabakan din taka tugo na kokoa. Namun do linga kokoa. Na turang marama ni muli bukan kena vasu. Kena seman raba biokani. Na bunua may na out tero. Sana pa sarem dan ngo na marama na non tahus na buni ko be miso ulit na ngerti fangalele. Men na wili ka may biketa sa na taro kanay matani taro. En ang bongi binaka ni ko. Nakalesi kumpul tali bikin do na siapa cuma meni sila jadi buni kuah Reto na may biosage kuna hab mani silanji balatan reto soli akla ni forto ndonto Erto ate ko ni muri na kena setup yerto sakanta sarkimanta na komunisian erto valata orto akachi ko na bagsawa chini reto na kumuna na reto soli na bakiai reto na kumuna ni kine ros don tawo ni bihap na reto samere soli round reto tawo na bagsawa chini ndolo kakina na bakiai kewa no kito na numa merto me bios bali suba berna lebih mulia guna mena biasa berpura bibi bekem no tume enak kena tegu tak into munisi yang song menuntuk bebe kemai ena muni lapo na kena kotor de tak kena topor ona biasa liang ngona bikem do kelambe keme dona bang matalanga tegu kata bang do song wata kena mundo apa kemana Islandi ena no mundo kontrak boleh ena mundo komunisenti kalau Pinang dorong ato nambah kena taro ya. Yan ulita, ni misi ulita, tipe kan lele. Siya tata buku kalilay. Okay lah ya tata buku juga. Iyo. Kalilay. Oh iya oke, klare ya aku kumbaga na tagyan nandala na may way ruwa. Via tatawo to kina sikinala enang bungi bani ko. Au kla tar banga tar ko chiko Mrs. Steve ang lele. Teka mo ba ta pa ni song kami ni silanji. Renin do madabi ke mundo tala no ba leka. Ana kina tayo taki ni song ni mulebu ni Zealand hub sa na ta pa mek ndo ba ko kina na no mundo song. Nak lesi nagalita o kere mo na baka masalo na matalitaro tu mo ba na susong akla ke tu na lesi ba tan lu vital na batau kita tu guna juga ni kita ro bunga ba ta ko bukan na kami balik rasul likor akla usia ro ko men ko September ni sekali to na kay ako ka tingin mai kali boleh kerja sama bulan November
Kita rongo ni di Chico, Chico pangalele, kosan itu untuk nyau Chico. Ni sana pala sul. Sakitu mani vital nongana sul. Kitu sa may tampe wata kitu lebi tanga. Nagchigino sa to sa nito presidenti. O sa kene buke sa kenandon nyau Chico. Kanito bunubola Chico mbuo. Yo. Kena may tiga muna soko kito awar din tundo ibo la melang me bana komite. Bata kita sini na tiga muna do akan kenapa bentuk sama kartu kita. Ina bolan din ako. Na buni garabali ni tundur bata kito war din mento na kan me melang me bakan titik me bakai pola. May bana komite ni koro. May bana may bonu ni nawalan sinasun. Ang una kito sa tarakin na Ibo, kita sampai building sa kita kena itu tag itu sampai itu nabi kalau boleh tanah suri. Itu tiga sengambang yo itu sampai Okla nasul da kangan yalo itu sampai itu biri itu apa kan dia menunggu itu vital noa dia guna nanti itu buru itu vital noa itu menambah saja itu asli benangu na suli begitu baru pergi na asli begitu aku tanya wow itu meni bos kina uli kala ke mana matam bos me suli itu bangun itu tuh kemudian akan ya ini lo masuk itu komite me sulit begitu undangan dan begitu komite bilang kina ya kita sa baru bilang sa hati gundur na sungguh ni di mall di silang hab na bale buah kata meli totok bakal itu klan ataro katarapa weekend madan vi hab da barong tiku maina klan ni sona hab sa tega butiko Arona hab rusa tayo buka rusa kuku sarti ko natin minangono was gani kinango na hab may Australia kapakin hab may New Zealand. Na rambe ko ni nakay ni hab may New Zealand sa may Australia na kaya na kukuon nindo nga bikim do na leo ni matatim New Zealand sa may vinga rabi sartu ngango aratu niya mataburo do na klan nindo talon takati ko na numundo bibola kati sara New Zealand numundo bitalevi ka boko binakina ni rawan ni kau menayalo ya membutin telanga kina nando bata ena hab Australia nataro katara ko to Kongo au klan ni boleh to kina dogay bola tabaka pa mundo awareness klan ni go indonan rendre itana la kuduru mo kita na tu ena o sing ni bamboto ni nendo na ena tawasi may kina bola tan buno andon lay na baka taru kina werna ngoni mo lebu mundo sa mundo na do birani uklan kena posa papala ng mundo taka awareness sendo reach out beira na kuni mole untuk gaya apa sebelum tu kata pun na bindendre sa nabi kaiso na rin di makatawat tak ng mundo sa sanga meron dia sa ni kina kuir sa nga na kuni mole bungango erna may solitale na ngon na sinangon to na kaide ni kina erna basi kamay dan do plat na bata ng mundo awareness ni songo pero lebih mole benefesai outero ni silandi ena enya nururu Binaka lesi ataru binaka ya belete plan na taro ya erungi usar tuma na taro ya na bika kitu lako duru mana kena sangay ni sunggo ni batama yu iram na lubi moli boy pertinggo New Zealand yang setsar ni karorao yang baleta nga na nito Vito Koni na nito takabata ko ibaritar chuka yao itu Vice President Romeli ni yang setsar ni kitulilay na kinatuyag taki na awareness ni nito songsongo meron nira kumuni may kinawira ya matay nga na nito baka nga taka na social media ko sa lakutubog enrichi rabata kevin may na tambangoni katalang kinawira na itumutumbo pambimbini inda tumbo New Zealand inda tui nabibonotanye via wakisar na ichikitsiko ni
Nini mami matabubal. Kanga kitu sangi nakaba ya. Sandolangan nito group chat ni Facebook. Doon na messenger. Doon na nito na executive committee. Doon na ni mami keda na vaso. At kiki mami keda na matabubal. Meron ni bukia na ni mami bitartara. O ira siya nga ni Willie Chico ba na group chat ya. Sangi ni mami tabi na kasi may ni tumba. Kaya kaya mrobyo ka ni wala ka. Bande utakan kinabitu ko ketsa. Pati ba na nito vital noa. Sangai dotal na kanrendre kitu so tava ng boss watay. Sa lako tala chunga kina na Zoom meeting ya. Dendre bet ni chiko na dakavaka chiko tala nga na matabubali na viwang ni community ki mamisia makina na lot na Pasifika makakina na Fijian community ki mamdilawen. Sing switzer ni rara na kina Turchung may nanuntukor, begitu sinyalin lagi. Ito tu kina baka ito yalo binaka kina ko barita ko Vice President Omeli. Sakangan yalo binaka. Kani takata ko kitu rawat gina. Sa kitundo bitartar bakal besar na bosi. Kapag sinunta kan kitu akire ni metoso ni tunguna, wala kani may takana stol na bagsawt na matay ni nito bosi na kabitu ni singa. Kabitu ni singa ni tisya bakit bosi kina. Isa wala kasartungan na stol ni Rona Habia, Central Batiki, Australia. Ito sinyalelay na matay nitong boss Konduri na nito songsongo, daw yabuta kimay na siyang ambaw. Pakaduri talaga na nito yung executive committee na Vilio Taki, may daw sar na ito sa Domingo. Kinasandir raw, sa kiray, mikitong boss, ulit mikitong doon na ngauna. Biento si Rona Bula, mikitura ni nakataki na nito, so ili kito ba binibin na kabertonal ni committee ni Koro, makakinibikin doon na financial working committee may na Koro, may BT, na kinasulibit ito doon na mikito baka rute kito kina. Lakatil siya nga nabibolbolay na nitong boss ito sinumuli na berto na baso. Sa siko talaga na nito surit-surito na nito bata-bata ni Vital Noah. Lako talaga na ibola berto. Sa vibo sa kinga na social media na nito Vital Noah, ni siya nga nasot ang balita na COVID. Yan na bika Ito baka nata kami kadibira batamay kina na lubi moli opportunity lang. Wil kinorto na vaso irna lubi kimani irna makumbi kiman na bibuno ket sarandito kina. Na be city keding island. Sa kwambe ke alis na kakito balata na nito sa ngamin dur nito songsongo na biya awareness kedi kito lago to ruma kito songo ni batamay kina na lubi moli. Pinakabalib na esta tutoka uklay ni bakabur bakasama nabimbuli talaga weekend dari daw yan dari ni kambe kapag ato indo na wang buko sul na wang buko virtu murtu buko taka ngai leka toka nga nararay no nga buka merutu didi nga pala leka murtu sa buka na kana tundo ka wala hindi will give a very short runway kaya it takes a special plane na buka na matanggali short runway ba kaya okay na mati pa ulit na kila na mga buko tabi rabakan tak yan darin saraba na buni ko anda bakan din takan italan no kadando rongoto tu na yalo din ni kay moli na solita go indo na kandina endo tu weekend na kay moli tamu sa kay na webu no tabi na dutukin na yalo ni solika ni sa durumi kunal ni kay moli kaya kamda nga yung 2 mita sa 2 centimeter bala ni runway we will fly dari go bitaw lang na bula au klan dan ngia dova ni na bidana taru tiku mai manda dan ngia rongo kina na yau lewu ertu songona ortu na lewu bida wala nga ertu bita bata na norutu na numa kina norutu na yau so bakalunga takitu kina klomurtu zau kina lo mani kor ya sebera mando ya ona no bakam bula manda ber na sar tiku mai na bongni kuwa bikanda kata na sar tiku mai o New Zealand hub tega butaka na season 2 ni mole butala noa namba kirunon dulu rusul kuru kasar tu tikongo enda sarai tu mai sambil da ketiku mai ena bi na singa ena ma da tikongo ango na lebu chima keta da sar tiku mai Sydney kalera ti fangalele dilu ni na bakana fam fada kini bila mi keta da sar tiku mai waila Moses tamani kay berata ngo indo talanga nangone sakani ngoni mo lebu iyo lebe kan ni mo lebu ka bagita be na mulip talno na matay ni season bule binaka na kango Moses tamani kay berata tali taw seri nani se katuni vera may na koro sa tatu nga may
ngona wati sefa nangera na lubei momochosa tine laisa tine laisa volai tokongo sin torarawa na dana taudoko matua pacita ngarasia na lubei toa fita bule benaka kambani bule benaka mbara ure long batu kwa kina be ngase paulo bandinga sa bakambule tikani na mule talno enam bung na ko na nambua may sawa na huli na ambua may kaningem bakambule tikani na bung na ko na mule talno may lepington ena bi ngono to ko ni mule talno merpuka na merpuka bumbura ta saulinga ke na undilube ro sarti may lepington bakambule tikani na mule talno kapka kina to non to bulangi men New Zealand hub enam bung na ko terisa seru bakambule tikani bakina be unaisi bolau seni kuradiri ka bakakine be salo tikini kini ke baka sini tabutana damu ala menaka tonga ngamen donum comment ena rara kini biau metumika lakana damu so sara kona ngono be misis tu fangale element taronga nataro kataraba katukana running seat ena bongi binani ko badi al timba kana camera ni naulita o klare zabu karla onda ka bambala bukina bal ni kuro o sala da mengore na bale naulita Mitsu no mai kanan. Nakalesi ukila sangger rong pinakampakan na dumo ko nang onay taray tarwondo no ngawi tavale miri ukila ni dua usutu nyo to sang komuni silang di kurto pasu itu sili bakal besar ando to yau ken ando to ngauna enakin Andrto mais songo berto soli nel soli leverto solia soli pekan berto nanu kurto vaso enak kadik sapalani kadi malum kapalani enak bukul soli orang ada ramiri Untuk orang tak mentang anak taruh ya, kila rai velu cati tiga beka na biau enan jalan na may wairu kasangan ni tahu ko sartikin na bingarabi sena biau libu-liba enan durun libu-liba atau kaya may wairu binabali na ulit binabali na siya mati kumai nanjmiri o kana taruh ya bakal bibit taruh tinggal di bikatan nabasu baru untuk benabuni kuah dan asal ni taruh gua narani vebu ke veiko kaya bakal ndolo taruh tu siya tapos nunggu itebo yau endo nabasu endo lo muni kor nunggu korsau na tapos nunggu itebo yau kaya bakal sa ata main kina no matini katumba na tuki ni komiti me korang bau ndondo linga talenga na tapos namu na buno kunduri me kina nanjmiri na ni obasu ukila na 50% to kasi 50% na nomu 50-50 to kana nomu tabu karlaw ike ni tutulanga na nomitabi kina buno ko ni kambule kina ezabu na nomu rai se how babalang bekai how did you feel or were you obligated se dona oklani kisa tigu ko dona 50% nyali kay moli enambo ndo ka na ulolo kaya bakay ndo matanga pasende enambo na boleh bulan sini. Malo lesi binakan dua taruh binakaya mebakangan dokan itu nana ni omole buti ko ra ola malai omole buti ko dati. Iya, kisang omole bu bekito keto sang ni basika. Dua na dan babin benakale bila kita mau nanu minabas. Dia nasa saya ini tu nana ya kita sena. Ena sangat ningulen tapi lawan nalingan besus. Kenan rakan indau messe betali yang ada tu soci tahu soci. Kenan karendo kelele bikin nonton nana ya hier. Kendo kanga kisang orang nanti nanda kendo sangat dibasikan. Kita murianga na bakabubuli kemay bubuli dikina kemay misan bupang murieto ya babim na nakbale berto na committee executive committee ni New Zealand hub ni raw ni kitombo na nomi mi kito surete na bas ya kito mandanga bagmate bubale
kita lele bucu na basu mata bita din kita sa tikung go ni slan sa mbak sesar ni to tiku ngona saya ada maikina na kere que no be sureti kita sabe busaki que mamisa kita sabe busaki mana ngaba mata bubale mi kita sangai keto sangai kita sangai yani mi kita na numir talangan na wekai keto ervastu karang wani mandangani mole bundina karasengan ni Raida serasengan ni taurawan na itu mana New Zealand Hub way to na Facebook Messenger group iya bago binaka dona kanito maraw ni siangan ni kito bulangi nakatalanga binaki ni siangan ni kito bulangi temi kito yalo lailai balet ni orto serangan we kai kito boleh karto leoni committee leo chico ni committee ni New Ham pa abu kabun kina nito dondo nanito raw kito nanito bitartara kina nito bebasaki men baletana soli ka kito surit makina kito babin minak saranga kina babin minak baklew neto matabu balakir sa mondona ka tagay matay ni dona ka mi kito bono numikina na baso o kachuk mi kito raw ni bo bebu kiani kaya manilay na ka kito raw atayani iya tamundona ka na neto maraw ni kito bono numay Nabaliw ng sendiri, papi nakapakaliw and kanasul na nga nakarawa on dare dito ka, yalon din ni kay mo liw. And then though, rongo, o siya nga nilay mo, undo rongo da tunga, undo raida, o nanumasar nito na nga, usalaw kinauli, waitay binando na kambay na takatikin, ningono sa hatang sa buruti ko na song, sa galak mo binong boss, may remind take wala nga ako may marami nila mo may remind take wala nga ako Lesi, you need to behave yourself. But ni klatu ko ni sona ngauna ni sando ada menal ni kay muliw. Sando via kimuru sarang akato ko via lala sarang atang. Pinakabaliw bikin to na vaso pinakabaliw nang sulia nang tanguna kenon de yaw. Ya indo nang boleh bikin na boni bihab. Se somba kana bunuay tiko enda na via sa ibiti via sa buru-bura. Enda sangating man takaw tira pataman via kanyi. Sir nangon ni muliw ber na vaso. Enda buguni ko na italano ena waseti ko to Menisland. Na raw ni ko tumika kina ibita na kaya nga kanara ni bukia na kena tau yabu na namundo hub si association si namundo song-songo ni vasu si natabangone si nasong-songo ni marama na buku ni kena sangay mitareza kena korbotoranga kumulyo ibe naka donga na tarongo ni simberin dan landani endo na dengu leka-leka o tias dan ngai landave na kerua ni wasa si program na ngai taron kina na bitar taleso katikongo o kana tarobek ngango nangono ni soli itu na vei indende ena la kuzurumi o klani rongo de tumandanga na talnoa na mundo buku ni prestendi melis pada meli dasarin rongo de tiko na mamatal takar mateni sentaro ke war rongo tiko sari tumi kitu kai bita na mal na bossa ko setu kino ko so na kandendre isi so na vi challenges of to sutava yana tarongo ya bakam bibiti tertunga ena planning process o kla ni na fundraising na saka niyo kwa ngango ena lako tiko na kazi ena viamba kene muri de sombe kana kango ndo sotaba ena ngono ndo sana buna budikina kena wili soli mendo soli kain kina rendo lang abi kemdo sa bakaraw mena bulong odi kema mena parong tiko na bundi ko na buguni sa ni taro ya Emichi baka na mo ka anasta naka binakalesi na bakarawi inabika kitula ko do rumay yeah au klein dona boleh kito na nito ya guna sinambao kito sangam kito bakatawan na dona nito account ya sama tisar nga ni bakaraw kito Orta kami itong araw mantangan doon ito account. Balita ni kaya kita sinula karami ng boses kita sinula ni Sota. Sana raw nga ni imbiyo nga man deposit nga man ito account ni kana chiko na Mole New Zealand project account na account ni ito song. Imbiyo ni kinabindo niya ni ito sol. Yan na mateni ka kito sanga na kina
kerua sanggai may sangai na iwili-wili ni soli batang sa chiko may na iwili ke ni soli lapa ke no dolwe sakit tumbe meri de reni vida mbeka na undolo mi kito na biwa siki na mereni kito rawatan itu wasawasi sakit tumbe ngandre ba mi kito suri cirutu na wasu yang napakapakaro kito da kabu chiko may iya sangkai may loku di talangayin doon na singa mi kito doon na bono mi kito na may sote kina mi kito na may tausoli kina yang secar ni ram baleta ni kito tubiya waki ngay kini karua ang natin COVID kabater chunga na naluto na lako may nanito leo ni matagubalik kedi ni korbaturang mole kakini preto na paso kinabono sanjing tagin kito mi sote kina na bonwar to na may bichi ko kina accommodation nakakana nabi kakeda kito sa bita bata keda na nito bakbarawe sakito tuwan tuwan kito baka samata kanya batay nito boss na kabitwisinga karuan yung boss na kachingkabani sing nito siyamba katol yung boss ruso makawalo ang boss sabi magaw nga nito sa nga nito plan mentapo ko binaka ni berni kito yato na sing kito to solikina ya baka binibinaka chiko ni chiko na kinayalo virtu na liyan executive committee ni kito sando tubay kito raw kito nga imbich kito na page lew nito vital no baka binibinaka kinavirtu na turanga baka kinavirtu na marama ko kito vito kwenta chiko na song nito hab doon nakaliw talang kito sa nga na buno kito na may sotakina na hall sa lila ko na maray lila ko talang amali kito suling na maki doon nito gazebo yan nilibu ni baka raw isang bauching man tasilini na sumi kina katuga ko kito sinyalo laylay kito sota nga kito toso nga balitan nito yalo bata iya siya nga nindo kito baka suka kito so nangon kito mbo sa lero sa letul kito sinyalo laylay kito sa toso nga kito matataka chiko na hab kiri ni slagi yan na baka raw kinendendre kito lako do rumah ni sa may town account sa toso binakasal chiko na kinandondolinga may na soli kito rin ni yang nindu ay alo laylay sinatalangan nindu ay bakasuka daw tu binitum biya kana yalo ni kay mole hunchi na low race of ngana nito ha kaya baka binibnak chikin birto na bas birto ni tulo ni bilitak nabi matubu balik kedi e ko mandanga na sindra nila ko may si sindra ni bosi yan nakabindi nga na solisala ko na account the main thing kaya baka binibnak tikikin to yan dun to sarkina na leo ni nondo to hab boleh keda to nabi hab keda nabi sama kedi ura-ura pero paparaw to yan na itu begitu zakaba saya secar ni naraw nabi kakitulak to rumah yan na non dialangan ni to taka bata yalo bata pilomani kinanito bitaw rulingat takanaka ko may raw kinanabi ka ito rawatan puso atumbya kaya alis na itu nito paparaw Pinawalip, rong pinakan China. Ukila ni davar, bika tanah tinggi mana dapat din takatuka. Na bimbulay, na biwasi, kena linga watataki. Na zola lib, ni labo karlaba ki mera dondo linga mai kina nangon ni muli karaba tiku mai ni silande. Ora den ni so sartiko na biyo libu di kakamura kena buguni ko. Kau nanu mo bulan mandangani, besok kasangay sama tiko mai ngo. Ahora tadi saya mau tinggal Charlotte kini bahkan bulu tiga ni na New Zealand hub kau kaki na muli talanoa yang nambung dengan niko laisan takuna tongga tinggal mengo laisa you got this muli New Zealand hub let's go malo ambula bikin do tahu sar lebu sar rapor politik mah orang bahkan bulu dalam tengah ni ya clarity fangalele bahkan bulu tiga ni yang nambung dengan niko George Wong ko klan sa talbangan ng sa Pota Manislan sa Tikongo rondon ni Victor ko ni Yangasar go mo Lebu Village go proud to be associated and looking forward to new developments in 2022 2023 and beyond Betty Wen tolong no sa bakang bulot tengah ni na mo Lebu talano and ang bongi binangani ko yan domo tanda dengul laka bisurit ka na season 2 and mother mingo and then suatu kina and nanda vital noa kena kapita ni timu ni Fijiana bitil tawake ya and episode 2 ni mule vital noa and bongi batongo and mazawa mayongo iyo ni sembero ya uklai dua na kau endo mbula tu mai na koro na papukeni ondo baka sama takon si ngoni lelai era ndo mbula tu na ndakun lutu sele
Sinto ko chow na ulo mata kilila ngi du ka ke ilis to la manta. O kla pa ka mo tagi papukin. O kla ni raso ba na tapo ko na nagkla. Ando li pa mo tagi na sin papukin. Magendo ni ko na ngay bukin na pala ko tumain to akim. Iyo na bukin ko na binakata me na problema de weekend o kla ni ndore de wasa siya ta ko na video ko na seni papukin. O kla kaya ka sasuli mo ka na may witch. Sa tumbo ta kichwa sun kaka nante sando maka menta sa lius talekin non rikana kana na bunda. O hivi kiatama menta sa kana manta ngabe na wen. Sure ni popkeni wata kenan dua na kakana kona tofu. Kaya baka ndona na radio na tofu au saka ni kilama dai suba se bono me komekina e vina kam saramanda na taka ni mangosa o samenda wipi ngona weti John to sere mena bubale mai bombaka. Nda saramanda ni ndena rani budabuli kina indone wala doni wala ni na ubu ni papukeni sa tabi kai iyo papukeni kena tofu. And welcome back to another episode of Healthy Home Cooking. Today we'll be making tofu and pumpkin tips cooked in coconut cream. So for this recipe you will need some young pumpkin tips, 1 to 2 blocks of firm tofu, 2 cups of coconut milk, onion and ginger, and salt to taste. Now let's start with the pumpkin tips. We'll first remove the outer fiber of the stalk and leaves. Pumpkin leaves is one of those plants that secretly carry unbelievable health benefits, which improves eyesight, promotes healthy skin, heal wounds, and also maintain a healthy bone and teeth. Now once we are done removing the outer fiber, wash the pumpkin tips in a basin of water and set it aside while we prepare the rest of the ingredients. So in here I have 2 blocks of freshly made firm tofu. Tofu is a great source of plant protein that can be used in all sorts of ways. We'll drain the tofu and with a clean kitchen towel, wrap and lightly press the tofu so that the cloth absorbs any excess water, and slice it into 10 mm thickness. With the tofu ready, we lightly oil and heat up the pan and fry the tofu slices on medium heat till golden brown. In the same pan, add in the onion and ginger and let it fry for a few minutes. Pour in the coconut milk, add salt and let it simmer for at least 5 minutes to allow the tofu to soak up the flavors of the coconut milk. Add the pumpkin tips and let it cook for another 5 to 8 minutes. Now you serve this dish along with vundi or breadfruit to make it a hearty and nutritious meal. Give this a try. Tofu, bagaimana ya? Tofu buat na ubuni papukeni, se na sobuna rakani sobuna. Kana mina koya nangono sala ibu ang kasibuli kini kiasawa. O suka man ba single lebron tangona. Au sar din sa falat ko na ulol, garol kabat tu nangono matin gulis-lis. Papukeni, memich. Ako kina na kaya tulukan. Au sa kay kilakin na singa na ron tulu kabit. Nindo lukan na papukeni. Sobuna. Iyo, sa kani bitan no batagi ni kana ba subun papukeni ko. Bitan no kerto na hab. May mislandi era bukin na to teo. Sana lan sare na taro kataraba. Bikat na bakaron tikumay. Bakang bulit tikay din na muli talano already ni sa bola taltumay o jojuang membo do man din niloloma. Biro kay Chosa nangyara kenon royada o Jojo. Chocho si Jojo. And Vivian ron na bola pida ko batikin na kain ko Chocho. Kila ko di ndo nga Chocho ichig may bunong bola po. Rechu ba may tota si chimba may andabay. Bula binaka Jojo binabali po na siya mo chumay. Oh, the Wongs. Puso itaw, the Wongs. Bula binaka kimdo na Wong. Pinakabali po na siya machikumay. Yan ang muli talano ng bungib na ni ko. Wala to nga menggo tabali ini siya na.
ina market ngai viche gol te katonga kinatu sareta o klau tabale go sarota mo slim chiko tabali ini se lebu chiko mukana tofu bina vale taro katarava dosa ngai wasep kata para no mundu sud o kla ni wasa-wasin labo lebu dosa ngai wasa-wasa mataba kita mata ndua se baka bubale kama ningai virtual do kana solin do kumuna rawa ena ngona dosa mai soto kina ena ngona dosa mai tau sol kina Guna vale ulis una kira muna sa motor na parang na kaya. Anong una kito sa may bitalan no kina kito sa bitalan no ban dito messenger. Ala ko may sona baka tutu. Sa lewi sa rambo lemay. Naran bito may nanon rasul. Do kito mani Reyna executive ni nasul bina kami nasul yang may nalon. Bapakangan ko berarti kini juga ayal di kemoldo. Iyo ayalo ya kito sa bakan lumito ka kini. Ito man sini lava kay ito anaka. Ito naka lava. Muna kito may suli kina dora kana baka binibina kani pituri din na libra lang sili na. Kana mantanga ko bisina ka balito na ka. Waktu may matagi gusto mo na ba tulibi lang arto chikurawa. Yung klan betungol na sarto matagi direket para mati. Pati kini solusi bili waktu musulia. O kila kini musikir tu tua una degumi kina wonsu. Kena hindi mo nigagarag. Kito sabay bibina chicken na nito kito na executive kiburto na bas. Yan na soli kito mo imbita. Sindra kaya lava kito sa soli nga kito sanggay may waraki na to ka ni may raw na ka nito takit. Yan na tugu-tugu ni soli kito chugna kito na committee. Kito na numa me kito ka kun na bagrita kina. Boleh me ka ku kina vidusi. Nito soli kito binaka teman may bitare kina ba kay molyo. Mentatungkin apa tadi na itai bukor kasa itai bukor ka tumay nakor nakarawin na tuyo palang indak sa kanila ya pinabali rong binaka na itala no ya uklain da baka binaka sana bugu ni ko mbaka bikata na baka rong tu enda sana baka binaka tungay na bugu ni na bugu ni kahanda may rongota na bugu ni bimbulei ni bosei na buku ni non to sanga na hab mai New Zealand. O kla ni sa wotia ndo na songo ndo na nama kimakina. O kla ni sa ndo kumuna na mundo soli. Adab talembeka sona kando reida na songo kando sa polata ya ka na reni bebu ki mundo. O kla ni sa no umana patakai ke na kawono kini kabitu ni tar. Na kando erne katumbeka na mundo self reflection. Na mundo sa may reda vata so baka na mundo strength sa nabi kando na numun indo linga koko kina so na bunuan do na numun do na binakata mundo na daka may kina may baka binakata kimay na bi tubu so kapag kina na bi tubu taleso na bunuan do sa tapong ko kaya na bi kando sa na tubu ka kina sa na mundo future plan and future activities for 2022 and beyond. Rendo tama balaka sa nabakatambeka na itos-toso ni Happy New Zealand yan na buku ni Tikino ya. Mitu mbaka nanas. Ako sa tiya, pinakalesi na taraya nababatalis na nakakitureida. Namun kitu sa may songo kinay. Yabsar nakakitureida. Kakana nito reflection, debrief. Kitureida lestal na bika kitu sa may rawata. Kinadabatali kitura ni Dakava. May baka binaktikin ito songo. Doon nakakitureida na baka rawi. Nangunay. We need a lot of time to prepare. Meron ni rawat kinendo na ilabo binakay. May soli nangaw na virtu na nitulew ni songo ni New Zealand Hub. Meron nito na pakarawta kinirito binakay ni Rasol. Data lang nakaw kitureida raw na kinanamay dalay nito soli. Ang doon nito soli kito baka natakirito nga na nito waso.
Ya kitu rani sarai tanggo. Enarani kitu sanandola pa itu ba me pasure centu me dola ba itu kuliah. Kitu sanawili kirtu ngana pas misa wilingan itu matububal. Mulio. Na besureci kitu sing socar ni kitu ndala pa na besureci raramba. Na soli na singa ya purposely kitu sing ngana matububal nga ba kirtu na pas siang ni dola bir na community na ni cucu-cucu iro turua siang talangan ni dola itu bir ni mami tokanya friends si sombe ki mami kata kitu matay ni sota matang bimbita kisarangan kitu sota nga baka biyakani dito chiku na ni tubas may muri kelas na lore na bisure ci masanang dola itu ando talangan kay lore raw na musong na nito biba ka marota na nito meke klan ni laka tulangona ni nito waraw sing sucar ni kito karota kito na kinan nito biba ka marota kito na singambata na songo ni maraw ando tale na ngona kito ri na ngona ni nito sota kito may sota to nang do nang ngona rendre sige karota ko na buli mislan lebu begitu begitu satu na university so begitu sarap ka makumbuni para buli tu namoni it was a very difficult time begitu tiko bukin begitu sini lain itu begitu nalo pakai mole begitu toso chico begitu la ko rumah chico nan Andrea endo na kaketu na talangan na ngona bibi mendo na ngona kimani alala patakina long weekend be kasi na holiday ang bimbi chico bir na lubi kiman si hole kam dak na serik na sing studio merao ni kimani rechi batamay na lubi mole bikin may sota patra ni man posul. Kombe kali si vital ka kitu sa mereda raw na singa kitu may sota pinak. Pinavale bu. Bekanta na pakarong ching may nambungi ni kuan ta wabi nakatiku klan iso sa guys isama chigum bekamay nambungi ni kuwa namuli talno na kinay debuta kina season 2 ertondola pa na vital no nambungi ni kuwa nambagi rundul sa karua na New Zealand hub. En order to USA tiko na talano in order to shota ba biyo kani and na may sulika dondolinga na kinasangay may bakilamataki na Mullewood development plan kanda sando rongo tiko may nindo may dawra tiko na Mullewood talano kartun to USA tiko na kina committee en ambaki sawoti and rongo din may da sarava en amona libo na kana kabura kina soli may soli rusu taw dondolinga kina na Australian hub kawkira na central hub may suba sa sarin tatukuna ba nga na Fiji hub kaya na Australian hub roa bisi soli tu kana baksawa tirun dondolingkin labu-lebu rusa nga gulu kawono na undolu bakadata ng dola okla ni orto Misilandi na buku ni nodo tu sa sanga orto kreme toso na nodo tu soli kanta kaya niya ambera tiko may ngay may tombo kostiko orto hanggang may soto tiko nga na lomanibita na pula sawoti to sangay may ndaro ko talno tiko na buni ko naran ng list tale niyo tani ba sa kong gol ibarong at talabi ni tik win talano naran buki ko mona mene gay bakin balan ko ni pasaki ko yato tiko ang bongi pinagani ko ni sembera ni talanda ni wuto tinitaro aw na binakata mo na suta mo do nang ko no nanjimiri ni baleta na bukun rawir na basu na pakarong tiko may o klan indua na kinilako to the kabongo na hab Misilandi sembera nindo na habo si Morongoda membo da kabo o klan na bakata nano ni hab siya na kuminam na matagal suli kabango siya busa retiko na lomanon to korsaw o klan dari tunggo ni sa totoko sa retiko na kinang garay na suli pinanjimiri o nambiti ko punta kami na main screen endon baka na nomon ni Vosa ni Vimbulay vira na vasu kabakaki na vira so nangon ni Mullew o klan ni ondo vitar lebu vira nangon ni Mullew RTB se burubur erando ngirimay so asando complain lesi koka kortuway erto eto madalera kay Mullew tu bakata ba waso bimbi saya nga au na binakata mo mbatanggo na ibo sa kindina endo yado tu erdo kadi era sa kanyado may sorangon ni Mullew kata kilasar tu nga ni sana kilato niya juga sogo era ba kamera ngay dalinga tuli ba sauri sarang dindi para ba sauri yo and endo na yalo sendo na italo do talon ta kana buni ko sambo ba bura ba kasama emboleta lang na yalo baton na katalanga na ba kananam bika do the camp pinanjimiri be ira na baso
era vakra rongo tu mena vesa ibiti e vesa ibura se veisombe kare velu taki karena vina kata merna tatarani kina mbaosi sena bunu ya maru itu kina non reya uir na vaso no mun to korsa adaba mbeka indoni tatau kono silevira menarni bukeira se virta na vaso tu bana vaso ni viva kala nganga taki kono vina kata mona sena buni ko di sember ni mai sokona talanoa ena episode 1 ni mulu talanoa ne season 2 Malo lesi toma do beba bina coberto na executive committee ni New Zealand Ham na kena tekibu rato vamo reanga mai na ngoni sala ni sa chiku mai na main hub mai biti dona kanito marota kamandanga na vasu na development molevu development plan the booklet when that booklet Vai bakando me que tau reven do que to mandanga ba matu bali que to sabe você que tá que bakando ani dona document me presenta que vai a sambo really professional la ra ba kumuria era talanga ni danga kila na kena yanga ni nonda tolika nonda sasnanga yani ia berotona ni to New Zealand Hub Executive Committee na kena tekbu na nonda to tekbu wakanga keto sa branch out mai sa chiko ngarto na executive committee keto sanga chiko na vasu sanga yo matata keto na vasu berto na committee level na veka ke den do website ongendo tomana chiko na tombo se bengo na ke berto tombo se na committee or tombo ondo bose bata chukerto ondo tunga ya ngona sige mataiki na ondo tunga mo barrong tu betni oya ubas walenga misingra ondo na kami ukai se melewa asa keto sana barrong nga ni bekem do ia raura kina beketo na barrong bereto baletni keto bewe kani wole kandina bewe kani wole bakandra raura era talang kina ni keto ndondo na taronga naka rakabakadab Dava me keto muria, que dona ka keto, kela dona ka keto da kamadal, si keto da butadal, keto na kila kita na marota kani oruto na rauni baka don te keto kin. Tato dona ma sa keto suret mena basu, sangai dona ka sangai nakaba o sangai nakaba men dona neto page na basu ni mo levo. Sangai chiko nga na molebu New Zealand Hub, chiko to executive, chiko ni New Zealand Hub, sangai chiko keto na molebu basu. Na molebu basu sangai rakeda na ngone era basu, te bewe kani bakan ramai, bakama na ngabe keto na neto irto na neto nau i baniwai. O sama ni suruto mai na ngoni ni loma be Italia ngani rto ngoni ni loma koe chiko sama mai bakan rami bakan to ka koe sama mai bakan rami mo levu au suruto koe na nonda be kilai bakamata bu bala bakamata be kani rau ni nda sureti mai tanga indo nongo ka me ondo ngono tikinam bosse o sangue do bakan deu tak be keto ya ucha o sangendo kita ndo wasia kina no be kami kito da kami ya dina ni sanga ni ala ni be keto na lev ni soli ndo don me keto solia ya keto sando isanga keto nga me keto matata kirto na tinai keto neto now meraw ni keto ka ni keto baka meraw ni keto ba mata binakay ni kina bas betin do kan rendre na bonua and the basuki na baleta ni kisengor na tinanda and na sengo kenda pangaya osa kerker be kemni kenda na basu ni mo levu be bonu da banga ni tukina be sai biti ke tundi na be kemni na yalo ni mindolo manir na tinanda be bakanyo iranga na tinanda bakubuna no basu ko meno buruburongo osa kere kemni ombole kemni moni dondolenga kamoni Dungia na nakaka ni por ni sare de chungo na bolevu page mo futuristic page na kena levu ni toro dake rere bina kana be ka sabage dor chiko mai bonua pangaya bina kalesti bina wale bina jimir toka rongo bina kana bimbulei okla ni sana dana rawan indana tumika na bika na roti kenda membulei kina non dambula
already ni ngungu moto sartiko na wala comment na bunyi ko na turang ko George Wong kapula tiko mo ko musana bito matanga mai binaka esta. Yes, I heard about the Soli 2 days before the Soli date in Rotorua, so I managed to collect as much as I could in 15 hours. Nice that we Wongs get in support moving forward. Toso Molebu Village, I look forward to my revisit to partake with the new planned developments. Sarada, au klein darin bagan din tako ya. Eso na nondan dinalalay and the Sulia. Eso na nondan nguta na di kalalay and the nakata kena makina. We inspire others. And another persistent, and the perseverity ko o sota bagan din din. Pina ni simbera nga ninda na may tiri na bungi ko may usulit lang uno po na we raw na bulang itale rua meron na tao ng robos ni taong beka sena bos ni bembulay sena bos ni baka binibinaka mindole ni veya dondolinga so eraya ni enalo ni hab ni Islandi. Sa ko na uto tinitar bika na baro kunti kumay ko binabali butuli na muli talanoa en bungi binani ko tam beka to baka no mundo tao se e baka binibina kan beka sinto no mundo vosa ni bakandre tabi baka no mi vira na le mole na rasasa kumay en bungi binaka niko binabali na esta kay turanga vice president. Mitchum baka ng mic na nesta. Mr. Chow. Pinakataman daw na biyato ka nga mabubos mo daw binaka. Kito na learn ni New Zealand na hub and solid to sa may bakarawa na matin ito ko. Mabin binaka bi kito kisar na bi matabubali andun diwasara. Ito sa solid sa may Rauki na natake tikuwa nama kami turawata. Baka binakaliw talaga pangulibir to na basi. Kim do kesar na basi. Na walib na soli binaka na yalo sabu. Narongota na kadi na bito koni. Kinanong do koro kinanong do korni basi. Na korbatura ng mulib. Nanito soli ta sa kilakiri chiko na wili kaya tukino kima mi kaya sarna lube molebu kima sapi tunggu na bono misalnya sakalip gina baka binibina kana nang dontolina ngoli talaga na baka binibina kwenda wili kaya sundaro mo tuka bi George Bertuna Wong, the Wong family, George and the Wong family, thank you so much for your contribution, thank you for your participation, thank you for your support to the development of Molebu Koro. Baka binibinak talaga banguli virtual executive committee bihiro kita na leo ni matabubalik kita sa renovate ulinga takabata tinanong darong wada tu nakadin nando tu koro ng tu kornibas may tinyo nga kina na ang gubosa na kabini ko boliken tu chikin doon chikin wal tambo ko itu kuna chikin do bilo mansar baka na bilo manibitedini do biwo sibit na biba karok Kila ni sa chiko na lolo may sindo na kain rendre dabi lomani dabi roko taki daro mo da chiko na kain non da koro daro ko bo chiko na non da vanua na basi ka kina na vi kalile wenda may rawata vitali ni dala ko dulu mo chiko na rendre au boli kenda to chiko na vi hab ke na vi stay parang da chiko na baka boli kenda to na chiko ni bola tambia na non da vi lomani na raw kina ni tarada kina vi ka membaleta non tu korbi na kamoliu baka binibina ka chikin na baliu bukin to kersar na non tata bata au kilani sa chiko na nito hab ito ya butek chiko na lotu na bingo na ke kinin do na kandrenre hello riki na bilomani lo riki na bata na yalo sabu kina bito bilinga kamera kina na suli baka kamera baka binibina kina baka lebu kim do yan dun do sar na bi mata bu bali pwede sema mai baka ikabi and the Molebu New Zealand hub. Pinakalis. Nabaliw na esta. Na sulub na nang gobe no mundo bu ni presidente kaya kaya no talbang na voz ni tao pero nang ni Molebu erabaro ng tigmay enang bongi binakani ko. Iyo binaka biya dungan gubo sa ni
Ibimbolenga. Dona me bakan ni kita sampai tu bulan Ramadhan tanah habis bulan. Kita dombos yang untuk kasih itu execute. Tuka ko nilang gailu teken to cuma kalau. Balat ni tu macam tu wala tam do tu dia wala tu mundo. Jadi kan tu tawas tan dia do sin raw tan donakan. Aku lah nawo sana aku do kapo itu dengan kita may sutama kilo sa nandendri. Ini na cuma tiga na kulo na laga ko may nararamdaman ba sama. Ako lah kita sa tingin mo na kondo na ito kalaw. Sara ray tumay sarna na nonda tuboy lagi may bici pala may si murmura na reda tu na sa badi nito may kadrokin lang ito sul. Itu bakal mau berbagi. Abuli itu cuma na cuma palang. Ini na cuma Amerika, may Australia, may UK. Muni dungan may akan balik ng takor. Sa kanaliw binako. Finabale buklan ni osundring sartigo ng bio libo ni muli butalanoa and season 2 karasa sematigo may non ravaga binaka. Uklan indo nang gaya ngoleani na wata-wata ni futuristic mo lebu ke bakando sa kaniti kina ke bakay sombeka na bio kani si sonava sombeka mo ni silandi era sember ni tiko ni lomo ni wata-wata ko alibinaka inde bita tarmay kina ulita se biyaw meran ra etaki meran ra misara batalanga nga vi kaya do tiko en lomo no to chiko pakaturanga en korso may muli buklani sa libo ni bakator daktaki en rawa lang ano bi bakator daktaki kedango ke baka en dalinga koko tiko linganganga tiko nangoni ni muli nangone vasu ni molebu ene beba nuwa ende binga rabi bolikina be korne daka sibe bunwa da so be sai biti be sai burbur de tukina na toso ni londo tu korosau etiko sartikna enangangalu ni linganda bakaya ni dosar ende lingala lai lingala lebu so keta kango ena rawo ni trata kina na kena baka torre da ketaki na londo tu korosau binaka may muli. Banda sana baka mo de ke virtu na nung tubulan niya na bugni ko sa baka Pilipina katikad na muli talano virtu mo New Zealand. Abi na ba lebu benan jimir nan GS ta baka kinabe patameli. Enam bogi binani ko nang dusule na mundo ngauna au kila ni erna sar tiko mai na ragay sasaran be kana bi ngauna enam bitu kin na video ngon lo ni page na Leonie Hub New Zealand. Araw niyo setaka au bambau taw nang imbitang tingani na YouTube link. Kaya kaya so sa niti ko ang ni page karena bina katamer na sarava nakakamura kinambog ni kuwa en narawa ni danang gawa siya ni en abi bata leso meron da may bimbulong wadikina sa kambimbi meron dorong ado yun ng rabaka bilim nakataki karena kau tira talamay en abi ngaw na endo kaya di ni kina nga songo mo lebu may New Zealand siya na bunu ni beyo ang balabalawo eron do tukuna na kenan daw. Binabaliw mayaw tero sa baka bibina katigan sa baka mo tatugan na muli mideti men ang bugni kuwa abi nakabaliw na siya mati kumay na ngono kataraba nang gentle baka nangauna kendo na italo non tono bibina kata mundo wa siya New Zealand do sa kilabi na katigan na buno mundo siya may kina be misi solita tu nangera uso siya bisolita nangera tu pangalele do na bita may kakep kain do na kando bibina kata mundo wa siya sendo bibina kata mundo tarain do na episode ni muli talanoa do bitar may na muli bideti kito maraw taka megato na kabura ka talaga ke kakito kere uso sitel tiko nga o klanya do mi kabura kina soli may New Zealand o klanya manindo na lenga baka talaka baka sauri o klanya kasakit mo madala taka tikay ka baka buna may senga ni besa matikina na biaw libo-liba ena singa binako ya pinakapalebo na siya matikumay ena bugni kuwa kasana dana baka namatay dingo kina karu ni wasi ni mole butalanoa kanda na baka raweni kina ena singa lotu lebu mayongo wiketa na sa sar tiko mai o klanya sambiu da tiko ena tiga budi kakamburaki ena mada mengo ena singa lotu lebu na mada mengo bitila tawake ena mo lebu talanoa episode 2 kabetari ni Fijiana ngo endo na timi kasamba daranikaya malawude na londa wiketa na ndo ba muri ngito rakabi kantambo marau enda ukanda rinda ndoko ikenda nindo nangoni ni molebu kapitani tiko ni timi ni Fijiana nrua karato rarabu isartiko ena buno Australia ena sota ni Super W
competition se Super Rugby nonra na marama. Bitiro tawake ena madha mengo na makamai ena no rongi talanoa ke na ngone lewango ka kapitali tiko ni Fijiana ena ngono sarango ena Super W team ni Fijiana nrua. Torang kena marama tasana bi tala ke ena ngono katara mendan ga ibiro ngo tomo talikina ni te mode kotamanda.